Danas razgovaramo o razlikama između patrijarha i pape. Reč patrijarh potiče iz grčkog jezika i inicijalno se odnosila na starozavetne praoce koji predstavljaju temelj kako judejski, tako i hrišćanske vere. To su praoci Avram, Isak i Jakov. Nazivaju se tako zato što od njih potiče zapravo ono što nazivamo u Bibliji narod Božiji, i odatle reč patrijarh znači onaj koji vlada ili gospodari, koji upravlja određenim narodom ili otečestvom. Ta titula patrijarha je u jednom momentu bila titula koja je po časti data poglavarima 5 velikih hrišćanskih centara u prvom milenijumu hrišćanstva. To su Rim, Konstantinopolj, odnosno Carigrad, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim. Poglavari tih crkava su imali titulu patrijarha i smatrali su se po časti onima koji prethode svim ostalim poglavarima pomesnih crkava, odnosno crkava određenih oblasti u okviru Rimske imperije. Oni su uživali veliki ugled i do njihovog mišljenja se držalo i vrlo često su oni bili inicijatori i nosioci hrišćanskog učenja, vere ili prosuđivanja da li je nešto ispravna ili neispravna hrišćanska praksa ili način hrišćanskog življenja. Nakon raskola 1054. godine u pravoslavnoj crkvi se rimski episkop više ne smatra delom te čuvene pentarhije, nego se sačuvala ta struktura velikih patrijaršija Carigrada, Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima. I ti patrijarsi dan danas uživaju u pravoslavnoj crkvi veliki ugled. Ne nose svi poglavari pravoslavne crkve titulu patrijarha, međutim, kao što smo rekli, ta titula je, taj naziv je titularan i biti patrijarh znači najčešće da je ta crkva kroz istoriju imala bilo istorijske okolnosti, bilo ugled ličnosti koji su bili na njihovom čelu, da budu uzignute na nivo patrijaršija, bilo zbog veličine i uticaja u pravoslavnom svetu. Tako da jedan veći deo danas pomesnih pravoslavnih crkava da svoje poglavare imaju patrijarhe, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu. Međutim, ostali poglavari pravoslavnih crkava koji nemaju titulu patrijarha s tim u vezi nisu ništa po svom značaju manji niti suštinski ispod ovih koji nose titulu patrijarha.